Ovih dana sam sreo bezbroj ljudi. Najveći bol koji sam osjetio nose oni ljudi koji su odbačeni od bližnjih. Oklevetani su, neshvaćeni, neprihvaćeni. Iz svog sopstvenog iskustva, jer mislim da se to svima nama događa, mogu da kažem samo jedno. Gledati naprijed i uzdati se, vjerovati u milost i pravdu. To govorim kao neko ko je bezbroj puta bio oklevetan, ali pravda i milost su došle. I govorim to kao neko ko vam želi reći jednu prostu stvar. Izdržite i vaša žalost pretvorit će se u radost.